Guys, kita bawa masuk sebiji Ducati Hypermotard 939. Okey, customer punya motor parking kita tolong jual. Okey, motor ni tahun 2019, harga jualan sekarang 48,800. Okey, motor ni semua standard saja. Okey, dari depan semua original, nombor plate 537. Okey, tayar depan belakang baru saya tukar. Okey, sudah siap tukar tayar. Kemudian fork pun baru servis. Kalau ada soal parking main lama, fork pun sudah siap servis. Original datang memang upside down fork, double disc brake, siap Brembo brake. Kemudian radiator tepi color semua original lagi, exhaust pun semua standard lagi. Okey, motor ni L engine 2 silinder, 937 cc. Okey, 113 horsepower, top speed lebih kurang 190 km/h lah. Okey, belakang semua standard, tayar belakang pun memang baru. Okey, motor ni memang single arm ya. So tengok belakang lagi cantik. Okey, sprocket rantai semua original kilang lagi. Absorber belakang pun adjustable. Di sini ada satu button, you boleh pulas saja, you mau lembut keras. Okey, semua manually. Okey, color original, accident free. Okey, stiker original semua pun ada. Yang paling penting, motor ni mileage memang gila rendah, guarantee you original mileage. Mileage hanya jalan 5,500 km saja. Okey, 5,500 km saja. Okey, jom kita start tengok ini Ducati Hypermotard. Bunyi dia macam mana. Okey, motor ni siap ada ABS, ada traction control, ada power mode juga. Okey, bunyi semua tak kuat sangat lah, semua standard lagi. Kalau mau bunyi lagi garang, boleh tukar exhaust. Okey, sekali lagi, customer punya motor parking jual motor Ducati Hypermotard 939 ni tahun 2019, harga jualan sekarang hanya 48,800. Okey, deposit rendah RM100, bulanan lebih kurang 800 lebih 7 tahun. Loan Aeon, loan kredit, loan bank semua kita boleh uruskan. Kalau mau trade in motor, jual motor atau parking jual pun kita boleh uruskan. Duduk jauh pun tak payah risau, kita boleh hantar seluruh Malaysia. Okey, kalau minat terus datang ICT Motor World Shalam, tengok motor ni.